Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube Isihluku amaPhoyisa edubule eqotha abalisa abangu-9 bashona ababalelwa eminyakeni engu-20 kuya kwengu-35 baseBotswana nabaseNingizimu Afrika emva kokuba khona ukudubulana phakathi kwamaPhoyisa aseBotswana nabalisa laba bebewubamba inkunzi eGaborone eMain Mall. Kube ukuthi labalisa bakhonile ukubamba inkunzi abebengu-11 babe sebeshaya bechitha nesamba semali engadalulwanga. Emva kwesikhathi amaPhoyisa ebese balandela abathola kwabe sekuba khona ukudubulana phakathi kwabalisa nawo lama Phoyisa kanti ke kube sekushona abangu-9 kwathi abanye balimala kabuhlungu. Kube ukuthi batholakala nohlobo lwezibhamu ezincane ezine kanye nama AK47 angadalulwanga nemali ke eyisamba nayo engadalulwanga. Sonke lesigameko senzeke ngomhla ka-23. Abantu basijabulele kakhulu kwesenzo lesi samaPhoyisa ukuthi enze umsebenzi omangalisayo bawashayela lona ihlombe. Bafethu ke indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo lezi. Mina ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evideni elandelayo.